Kunywa amazi arengeje urugero bigira ingaruka mbi ku buzima. Umuganga mu bitaro byo muri Tanzania byitwa Hospitali ya Taifa Muhimbili MNH, Dr. Sadiq avuga ko iyo amazi abaye menshi kurusha akenewe mu mubiri atari byiza. Kuko icyo gihe umuntu yisanga mu byago byo kugira uburozi mu mubiri butuma hari ubutare bw'ingenzi bugaruka cyangwa se bukagabanuka, harimo n'ubwitwa sodium. Dr. Sadiq Zitya agana n'ikinyamakuru Mwananchi dukesha iyi nkuru yagize ati: hari ubwo abantu dushishikarizanya kunywa amazi menshi tutitaye ku rugero rwayo. Birashoboka ko umuntu yabona mugenzi we anywa litiro 5 z'amazi ku munsi, nawe agatangira kunywa iyo ngano y'amazi ku munsi, kandi atitaye ku kubanza kumenya niba umubiri we ubyemera cyangwa utabyemera. Ati: ndavuga nnyo kubera ko buri kintu cyose kigira urugero. Nubwo amazi ari ubuzima akaba n'ingenzi ku buzima bwa muntu, ni ngombwa ko akoreshwa bijyanye n'ibiro n'uburebure bw'umuntu, ariyo BMI, kugira ngo amenye neza urugero rw'amazi akwiye kunywa. Ni ngombwa gukurikiza inama za muganga cyangwa inzobere mu buzima kuko nayo igendera kuri iyo BMI. Yavuze ko mu rwego rwo kwirinda ibyo byago byaturuka mu kunywa amazi arengeje urugero, umuntu usanzwe atari umukinnyi cyangwa se ukora akazi k'ingufu cyane, nibura kunywa litiro 3 z'amazi ku munsi biba bihagije. Dr. Ziti yagize ati: niyo mpamvu tuvuga ko ari byiza gupimisha ubuzima bw'umuntu areba uko buhagaze, nibura inshuro 1 cyangwa se inshuro 2 mu mwaka. Iyo ugiye kwa muganga urapimwa bakamenya uko umubiri wawe uhagaze, ndetse ukamenya na BMI yawe, aho ushobora no kugirirwa inama ku rugero rw'amazi ukwiye kunywa bijyanye n'ibiro byawe. Ati: iyo mwumva bavuga ko n'inama za muganga ziba zikenewe, bitari uguhabwa imiti gusa, mu byo abantu bagirwamo inama nabyo birimo. Dr. Zidia yavuze ko ingaruka zo kunywa amazi arengeje urugero, uretse kugabanya ubutare buba bukenewe mu mubiri, biteza n'ibibazo byo kugira amazi reka mu mubiri, hanyuma bikabuza ingingo zimwe na zimwe gukora akazi kazo uko bikwiye. Yagize ati: iyo unyoye amazi menshi arengeje urugero ugira icyitwa water intoxication. 75% by'umubiri w'umuntu ni amazi. Umubiri kandi ugira ubutare. Iyo umuntu arengeje urugero rw'amazi akenewe mu mubiri we, bishobora gutuma ubwo butare bushonga, hanyuma bukanagabanuka. Mu butare bugabanuka harimo sodium. Ibyo bikaba byateza ikibazo mu kukiganga bita hyponatremia. Uwo muganga avuga ko mu ngingo zibangamirwa nizikora akazi kazo nk'uko bikwiye iyo umuntu yahuye n'ikibazo cy'ingaruka zo kugira amazi menshi mu mubiri arenze akenewe mu mubiri, kandi harimo umutima, impyiko ndetse n'ubwonko budashobora kuba byakora neza. Ndabashimiye mu kumenya icyateza ku ingaruka zo kunywa amazi menshi arengeje urugero. Mwari kumwe nanjye Ntwari Jean Luc. Ndabashimiye.